Kia ora nā tātou kātou toi te ro mātou te atūku o te o tā te whariu te aro atu nei koutou. Ko te tau te o te arongo te maki manako. I te ia tenga nei o te tātou tumu manako mātou norunga te i te COVID-19. Te o manamanta e te ia mai nei norunga i te norunga i te ia maki. E kāre tātou e kotika i te arawe i te tai, me te mātou ia. Ungi te tai, te tākau i te tai e te waituru. Me te mātou i aro tātou he tāpiri i te tai, i te pai te tai e te tai. Māri ua ki a tāma maorai tātou me rai nō tātou i te tutu atu i te tai. Nōnga te tai o mana tae. I te e tātou ne, mea anono ia, e ki a tauturu tātou i te tai e te tai. I aroa tātou i te tai e te tai. Nōnga i te o mana tae e tupu mai ne. E orongo ruti tā rātou ngā e nganga, te tai orongo rai muni, te tai orongo rai kai. E te waitura te o mana tae e ki te ia mai nei. E patika te ki tātou kātou toki, aroa tātou i te tai e te tai. Aroa tātou e takinu i te tai, me kuki tuku e ua topo te tai ki roto i te tai au manamana tā. Me tau e ki a tauturu tātou. Me kai nora tauturu koutou, i te ane mai ki kone i a mātou, te pati atu ne koutou, ki ringa mai te numero, e a e waru.